Басыштарын қараңыз, басыштарын. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Универсал Базар YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүнкү чыгарылышта биз жаңы оокат мал базарынан сатууга чыгып жаткан мына ушул алдыбызда турган кулундарды көрдүңүздөрбү? Дал ушул кулундардын атасы, мындайча айтканда. Ушулардын атасы азыр айгыр чыгат. Ошол айгырды сатууга чыгарып жатат ээси. Сиздер биздин чыгарылышты акырына чейин көрүп туруңуздар. Айгырдын баасын ээсинен сурап билебиз. Телефон номерин айтабыз. Жакса баалашып, байланышып көрө бересиздер. Ал эми бул бээ сатылбайт, а? Бээ сатылбайт экен. Балки мына ушул кулундары дагы балдары, мына берки чекедегиси биринчи баласы экен, ал эми наркысы экинчиси. Эгер сатыла турган болсо, буну дагы баалашып көрө бересиздер. Мына буларды. Азыр айгыр чыгат, айгырды көрсөтөбүз. Мынеге туугандар, айгыр келип атат мынеге, атасы. Чым кара экен да. Жоон жолпулугун караңыздар. Анда маалыматты бере берели, а? Bunun yaşı kançada? Arka kaytır verin. 8 yaşta. 8 yaşar. Arka kaytır verin. 8 yaş bolgon bolsun. 4 yıldan beri aygırga koyuladı. 4 yıldan beri tınmay aygırga koyup durasız. Baldары kızları zorayıp kaldı. Berak aydı verin. Çatıştaydı ki. Joğun jolup be. Şunda toktatınca göreyle. Toktatınca. Oho, putu oğlu. Öte joğun eken ha. Bu alı ki tokko girgen bolsa Ançamca 5-10 attı görmese gerek ha? Erta jozda toqqa ketip, kech kuzda 20 ta biyamdan qaytib keladi. Bul qaysi tog'da жүрөт көбүнчө? Mana Janoqatlı tog'ida, mana shu yerdan kirib ketadi, o'sha Og'art, Oqtuya, Yash degan joylarda yuradi. Nima? Qaraqo'yga ham chiqqan emasmi? Qayerga? Qaraqo'yga. Qaraqo'yda o't, как раз o'sha Qaraqo'yda bu yoq tarafda yuradi. Bunaqa bosimlarini qarangizlar. Qayta bering bari, qayta bering. Buna günge aydangda günge. Günde жақсырақ көрінеді екен туғандар. Қара қашқа екен, а? Мына қашқасы да қары ки хадистегі қашқаларға тура келеді. Анауы бейілгі баласы, нәрге арқадағы бұл түргі баласы. Мына бол, а? Бұл туралы дағы. Жоғарыда біз біраз айтып өттік. Егер жақсы баа берген болса, бері бересіз. Şu atlı baldары, анау бұл түргі баласы, анау арқадағы бейілгі баласы. Бұлар екеудің еркек пе? Жоқ, манысы еркек, нәрге сурғачы. Бүйілгі сурғачы. Şu atlı baldары бар. Şu attın baldары. Attın yaşı 8 yaşar oldu. Oşonda kançası yok olat? 4 ası yok olat. 5 ası. 5 ası. Arka kaytarın. Arka kaytarın. Mınege. Putu oğlum oranızlar. Boyu kança çıkat boyu? Boyu 1.60 boyu şundaydı endi. Biroq nimasi suvagi eti joyida hamma yo'q. Bunu emi suutup çapsa da bo'la ulaqa. Suutup ulaqa tayyorlab chopsa ham bo'ladi. Kelsa shu Janoqat bozoriga kelsa kelishim narxda sotamiz. Telefonni yozing. Telefonni ekran metine qoldiramiz. Ana shu ekranda qoldirib. Ko'kraklarni ko'raychi, bundan qarangchi. Parodasi qanday ekan buning? Paroda Rossiyadan kelgan-da. Rossiyadan kelgan, ha. Otning qosh qovoqlarini ko'raychi qana. Mıneke. Densoğluğu jeb içi bari жақсы, ha? Jeb içişiga geldi. Öte joğun at ekan, öte joğun at ekan. Mushkutni ham jeydi, boshqani ham. Kichkina suv ichish kerak ekan dag'in, ha? Ichish kerak. Boqiliq tayyor. Tayyor, ha? Aka o'zi negizi mundayda. Hem shuncha narsani satuga chiqardingiz. Qanchalagan odam ko'radi buncha. Mana har biri chalib, bahosin so'ravermaydi sizdanchi. Qiziqqan birli adam olib ketadi. Bahosin aytingiz çok qoldi, qiziqqan adam bahosin uqsin. Jaqin qilib aytingchi qana. 5000 so'm beradi. 5000 dollar beradi. 5000 dollar beradi. 5000 dollar beradi. Gördüңүздөр. Attın bahası 5000 dollara koyuldu. Bağlaşıp alsanızlar болады. Eğer veraqaydan ötkörün veraqa. Eğer Özbekistan'a al ötüp ketем desеңиздер, доставкасы дагы бар. Biz telefon номерин тауып беребиз. Ээсинин телефон номерин
Мен сіздерге сөз түрдө берем. Өзбекстанга дагы доставщиктер бар да, Кажеке? Bor. Ал өтүп берем дегендер. Telefon numarını koyabız. Телефон номер сиздикин коебуз. Эгер доставщиктин номери керек болгон болсо, мен аны берем. Доставщиктин номерин. Аттын баасы $5000 болду. Рахмат. Байланышып, баалашып ала берсеңиздер болот. Биз ушу менен жыйынтыктадык. Кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. Басыштарын караңыз, басыштарын.